rasa terhormat sekali untuk Does berpakai that baju mean ini. I'm officially in this family now? Adakah ini bermaksud saya berada dalam keluarga ini sekarang? Years ago, the Lord gave me just a burden for the natives of Taiwan. Berapa tahun yang lalu Tuhan telah memberi saya satu beban untuk orang asal di Taiwan. And I really didn't know any one of them. Dan pada masa itu saya tidak kenal mereka. But it was very weird. I said, "What, Lord? This is very surprising. Why am I thinking about the natives of Taiwan?" Jadi saya terkejut sekali. Saya pun terfikir, kenapa Tuhan? Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa saya merasakan beban ini untuk orang asal Taiwan? And it wasn't within a few months I found myself speaking to 3,500 Taiwan native youths. Dan dalam beberapa bulan saya telah dijemput untuk bercakap kepada 3,500 orang anak muda orang asal Taiwan. It was amazing how the Lord made that happen. Dan sungguh ajaib sekali bagaimana Tuhan telah menjadikannya. So me and my family, we began having more burden and more friendships with the natives of Taiwan. Dan saya dan juga keluarga saya telah mempunyai satu beban dan perkawanan dengan orang asal Taiwan. Then I started thinking about the natives of China. Dan saya pula berfikir tentang orang asal negara China. And then I got an opportunity to go visit and fellowship with some of them. Dan saya telah mempunyai satu peluang untuk pergi ke sana dan bersekutu dengan mereka. In these few years coming to Malaysia and Kuala Lumpur, I heard about the natives of Malaysia. Dan beberapa tahun ini saya pergi ke KL, saya datang ke sini dan saya mula mendengar tentang orang asal Malaysia. And so when Tabitha invited me, "Hey, would you come to Kuching?" I said, "Natives?" She says, "Yes." I said, "Yes." Dan bila Tabitha dia menjemput saya ke Kuching dan saya tanya, "Orang asal?" Saya katakan, "Ya." Dan it's an honor for Yeah. me. It Ini satu really is an penghormatan honor untuk for me. saya. Wow, thank you. Terima kasih. I have one made from Taiwan natives and now I have one made from Malaysian natives. Saya ada satu yang diperbuat daripada orang asal Taiwan dan sekarang saya ada satu daripada orang Malaysia. Thank you again. Terima Thank you kasih. again. Terima kasih. Well, let's pray. Mari kita berdoa. Father, we are honoring your presence once again tonight. Bapa, kami menghormati hadirat Engkau pada malam ini. We believe, Lord, that you will release your goodness in here. Kami percaya bahwa Engkau akan menurunkan kebaikan Engkau di sini. Father, release words of life. Bapa, agar Engkau menurunkan firman yang membawa kehidupan. Release the fire of passion and conviction in our hearts. Turunkan api dan kepercayaan dalam hati kami. That from the young to the old tonight, we would say we have met the Lord once again. Daripada yang muda dan sehingga yang tua, kami akan berkata bahwa kami telah bertemu dengan Tuhan pada malam ini. I'm asking, Lord, that our fellowship time together would birth generations of no compromise here in this land. Saya berdoa agar persekutuan kami di sini akan melahirkan generasi demi generasi yang akan mengatakan tiada kompromi. We bless your name. Kami memuji nama Engkau, We Tuhan. bless your name. Kami memuji nama Engkau, Tuhan. We thank you for this morning's service, Lord. Kami berterima kasih atas servis pagi tadi. We thank you how you displayed your power to heal. Dan kami bersyukur kerana Engkau telah menunjukkan kuasa healing Engkau. And we just welcome your presence as well tonight. Dan kami mengalu-alukan hadirat Engkau pada Your malam ini. power to touch hearts. Kuasa Engkau untuk menyentuh hati-hati di In sini. Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus saya telah berdoa. Amen. Amen. So no compromise. So no compromise. Amen? Amen. One more time. No compromise. Sekali lagi, no compromise. Remind the people next to you. Ingatkan orang yang di sebelah kamu. Tell them no. Bagi tahu kepada mereka. Yeah. We say yes to love
loving each other, but we say no to the temptation to compromise. Kami katakan ya, kami ingin mengasihi satu sama lain, tetapi kami katakan tidak kepada percobaan itu. So say that to your neighbors. I love you in Jesus, but no compromise. Katakan kepada neighbor kamu, saya mengasihi kamu dalam Yesus, tetapi tiada kompromi. You can say, I love you in Jesus, and because I love you in Jesus, I want to remind you, don't compromise. Saya mengasihimu dalam Yesus, dan sebab saya mengasihimu, saya mau mengingatkan kamu bahwa tiada kompromi. Would you be willing to do that Adakah kamu ingin melakukannya as a church? sebagai satu gereja? Because we really love each other. Sebab kita benar-benar mengasihi satu So sama we will lain. keep challenging each other not to compromise. Kita akan terus mencabar satu sama lain untuk tidak berkompromi. Amen? Amen. That's important. Ini sungguh penting. We need constant encouragement. Kita perlu galakan selalu. We need constant challenges. Kita perlu cabaran selalu. We need to be reminded. Kita perlu diingatkan. Just like Tabitha's testimony, the Holy Spirit reminded her, hey, you said no compromise. Seperti apa yang disaksikan oleh Tabitha tadi. Roh Kudus telah mengingatkannya. Hey, kamu telah katakan no compromise. That's what happens when you say yes to God. The Holy Spirit will start to remind you. Itu apa yang akan terjadi bila kamu katakan ya kepada Tuhan, Roh Kudus akan mengingati kamu. That's why this morning I talk about fellowship with the Holy Spirit. Because when you say yes to non-compromise, the Holy Spirit will say, yes, I'm going to remind you. Pagi tadi saya telah berkata mengenai bersekutu dengan Roh Kudus, dan bila kamu katakan ya kepada Tuhan, Roh Kudus katakan ya, saya akan mengingati kamu. So we allow the Holy Spirit to remind us. Jadi kita mau membiarkan Roh Kudus mengingati kita. But we also as a church need to give each other permission to challenge us. Tetapi sebagai satu gereja, kita perlu memberi cabaran antara satu sama lain untuk mengingati kita. We need to give that permission so that we will not be afraid to offend each other. Kita harus memberi kebenaran itu untuk mengingati satu sama lain supaya kita tidak menyalahi satu sama lain. You can tell the people around you, hey, please remind me, please challenge me, no compromise. Kamu boleh bagi tahu orang yang di sekeliling kamu, hey, ingatilah saya, cabarilah saya supaya saya akan hidup tanpa kompromi. Is that okay? Adakah itu oke? Is that okay? Boleh ke tidak? Is that really okay? Benar ke tidak? Okay, tell each other, tell the person around you, hey, please challenge me. Bagi tahu orang di sekeliling kamu, hey, cabarlah saya. Please remind me. Ingatkan saya. Cabarlah saya, ingatkan saya. You can walk up to me anytime and go like this. Kamu boleh datang kepada saya dan buat macam ni. I will know. Saya akan tahu, saya akan ingat. And I will respond. Dan saya akan respon. And I will say yes. Dan saya katakan ya. Because a lot of times in a conference we get really excited. Sebab biasanya dalam perhimpunan kita teruja sekali. But 1 month after the conference, Tetapi selepas perhimpunan itu, apa you're yang starting to terjadi? compromise. Kamu akan mulai kompromi. And people love you, they're challenging you, they're reminding you. Dan orang yang mengasihi kamu, mereka akan mencabar kamu dan akan mengingatkan kamu. Be careful. Hati-hati. Don't get mad at them. Jangan marah mereka. Appreciate them. Bersyukur untuk mereka. Say thank you that you're reminding me. Katakan terima kasih kamu telah mengingatkan saya. Amen. Amen. This way together we can encourage each other. Kerana macam itulah kita boleh menggalakkan satu sama lain. Yes? Ya. Yes? Yes. Yes? Yes. A month from now, yes? Sebulan selepas ini masih ada ya? 6 months from now, yes? 6 bulan kemudian masih ada yes? A year from now, yes? Setahun kemudian masih ada yes? Next time if I come back again, you still yes? Lain kali bila saya balik nanti masih ada ya? Amen. 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 I choose to pursue no compromise because I see that this is Jesus' invitation for me. Saya memilih untuk mengejar
no compromise kerana saya rasakan ini panggilan Yesus untuk saya. From the first night I shared that I tried everything else. I tried the wide path, but I realized what I really need to do is walk in the narrow way. Pada malam yang pertama saya telah berkongsi bahawa saya telah mencuba semua perkara dan berjalan di atas jalan yang lebar, tetapi saya telah sedar bahawa saya perlu berjalan dalam jalan yang sempit. But I believe that I have encouragement to choose no compromise because I had parents who lived in no compromise. Dan saya percaya bahawa saya dicabar untuk hidup tanpa kompromi kerana saya mempunyai ibu bapa yang hidup tanpa kompromi. They chose to walk with Jesus that way, so before my eyes was a living example. Mereka telah memilih untuk mengikuti Yesus seperti itu dan di hadapan mata saya ada contoh yang sebegitu. But I also choose no compromise because I want to pass it down to my children. Tetapi saya juga telah memilih no compromise kerana saya ingin paskan kepada anak-anak saya. Because no compromise life is not only for myself, but it's for generation after generation after generation. Sebab hidup tanpa kompromi ini bukan saja untuk diri saya, tetapi untuk generasi demi generasi demi generasi. God has a plan that through a person that he can raise up generations of ones who walk in holiness. Tuhan mempunyai rencana melalui seseorang dia akan membangkitkan generasi demi generasi yang akan mengatakan no compromise. Because if you look at this world, Satan has already convinced many to pass down generations and generations of compromise. Sebab jika kamu melihat dunia ini, Satan telah telah membuat orang memilih kompromi demi kompromi. Do you see that in the world? Adakah kamu melihat ini di Do dunia? you see that? Adakah kamu melihatnya? Alcoholism go from generation to generation to generation. Alkohol. Kebabukan itu telah dipaskan daripada generasi demi generasi demi generasi. Drug addiction from generation to generation to generation. Ketagihan dada dari generasi demi generasi demi generasi. Broken families from generation to generation to generation. Keluarga yang pecah yang bermula dari generasi demi generasi demi generasi. Sexual immorality from generation to generation. Pecah bulan dari generasi sehingga ke generasi yang lain. Compromise passes down to generation. Kompromi ini akan mempaskan daripada satu generasi ke satu generasi yang lain. And it gets more and more intense. Dan dia akan lebih teruk dan lebih serius lagi. You go from compromise to more compromise to even more compromise. Dari kompromi sehingga lebih kompromi sehingga lebih kompromi. But God has a different plan. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang berlainan. God has a plan where He saves us. Tuhan mempunyai rencana di mana Dia akan menyelamatkan kita. And He said, I forgive your sins. Dan Dia mengatakan bahawa saya akan memaafkan dosa kamu. And He said, I have a new way of life for you. Dia mengatakan bahawa saya mempunyai kehidupan yang baru untuk A kamu. narrow but a holy way. Jalan yang sempit tetapi jalan yang kudus. Because I want to give you holiness. Sebab saya mau memberi kamu kekudusan. So that you can pass no compromise, holiness down to another generation. Supaya kamu boleh mempaskan tiada kompromi ini kepada generasi yang And seterusnya. then it can be passed down to another Dan ini generation. boleh paskan lagi kepada generasi yang seterusnya. So that we become more and more holy. Supaya kita akan menjadi lebih kudus dan lebih kudus lagi. From generation to generation. Dari generasi ke generasi. This is God's plan. Inilah rencana Tuhan. This is the plan when Jesus died for us. Inilah rencana bila Yesus telah mati untuk kita. God has always worked that way. Tuhan selalu bekerja begitu. He comes to a person. Dia datang kepada seorang. He invites that person to walk with him. Dia menjemput orang itu untuk berjalan bersama Because dia. his plan is to, from that person's life,
begin to raise up a generation of no compromise. Sebab rencananya adalah bermula dari orang ini, dia akan membangunkan generasi yang mengatakan tidak kepada kompromi. So it's not just personal. It's not just about one person. Jadi ini bukan mengenai satu peribadi. It's about the future generations. Ini adalah mengenai generasi yang akan datang. God did that early in the Bible. Tuhan telah membuat begini di awal Alkitab. God went to a very dark place, Tuhan telah pergi ke satu tempat yang penuh dengan kegelapan. full of idolatry, Banyak penyembahan berhala. full of compromise, Banyak kompromi. generations of compromise, Generasi demi generasi. generations of idolatry. Generasi demi generasi mereka menyembah patung And he berhala. invited one man by the name of Abraham. Dan dia telah menjemput seorang yang namanya Abraham. He went to this one man. Dia telah pergi ke Abraham. He says, I am God. Dia katakan, sayalah Allah. I have a new way for you. Saya mempunyai jalan yang baru untuk kamu. I have a life plan for Saya you. mempunyai rencana kehidupan untuk kamu. This plan is not just about you. Rencana ini bukan saja mengenai kamu. This plan is about your children. Rencana ini adalah mengenai This plan anak-anak kamu, is about your children's children. mengenai anak cucu kamu. This plan is about your children's children's children. Rencana ini adalah mengenai anak kepada anak kepada anak kepada anak kamu. Abraham, would you walk with me? Abraham, adakah kamu ingin berjalan bersama dengan saya? You're living in a place where everybody is walking the easy, wide road. Kamu sedang hidup di satu tempat di mana semua orang sedang berjalan-jalan yang luas. But I want to offer you a narrow road. Tetapi saya mau memberikan satu jalan yang sempit bagi kamu. Abraham, would you follow me? Abraham, adakah kamu ingin mengikuti saya? Let's take a look. Mari kita In lihat Genesis chapter 12. Kejadian bab yang ke-12. Kejadian 12 Go ahead and read from verse 1 to 3. ayat yang 1 hingga 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati, ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. God goes to one man, Abraham. Tuhan telah pergi ke satu manusia, yaitu Abraham. He says, will you follow me? Dia katakan, adakah kamu mengikuti saya? Because my plan is that I want to make you into a great nation. Sebab rencana saya adalah untuk menjadikan kamu satu bangsa yang besar. My plan is to bless you. Rencana saya adalah untuk memberkati kamu. My plan is to make you and your family a blessing to all families on earth. Rencana saya adalah untuk menjadikan kamu dan keluarga kamu sebagai satu berkat untuk semua keluarga-keluarga di dunia ini. Can you imagine that? Adakah kamu boleh imagine Try itu? that right now. Cuba kamu fikirkan. It doesn't matter how old you are. Sekarang juga tidak kira kamu betapa tua kamu. Try to imagine your life being a blessing to all the families of the earth. Cuba fikirkan kalau hidup kamu menjadi berkat kepada seluruh dunia ini. Is it hard? Adakah ya susah? I think it's pretty hard. Ya, susah sikit. Often I'm just trying to manage my life, be a blessing to all the earth. Saya cuma mau menjaga hidup saya dan kini saya mau menjadi berkat kepada seluruh dunia. I'm only 15. Umur saya hanya 15. Great nation. Bangsa yang besar. I haven't even found my wife yet. Isteri pun tidak ada. I'm not even interested in a wife right now. Isteri pun saya tidak berminat sekarang. But when God calls a person, Tetapi bila Tuhan memanggil seseorang itu, God sees the potential in that person Tuhan generations down the line. Tuhan melihat potensi seseorang itu generasi demi generasi yang akan datang. Because when God saves an individual, Sebab bila Tuhan menyelamatkan seseorang itu, in that individual, God is seeing a nation of holy people. dalam seseorang individu itu, Tuhan telah melihat generasi demi generasi orang yang kudus. Families of holy people. Keluarga demi keluarga yang kudus.
people that will be a blessing to all the families of the earth. Orang yang akan menjadi berkat kepada semua keluarga di dunia ini. And that's how God approached Abraham. Dan begitulah caranya Tuhan pergi ke Abraham. I think this is how God is approaching us too. Saya rasakan ini cara Tuhan datang kepada kita juga. That's how He is looking at every one of you. Itulah cara Dia sedang melihat setiap seorang di sini. Don't let your age Jangan stop you from thinking that way. Jangan biarkan umur kamu menjadi halangan kepada fikiran itu. Because when I was 13, I couldn't think this way. Sebab bila saya berumur 13, saya tidak dapat berfikir macam itu. But now I'm 48. Tapi kini umur saya 48 tahun. When I was 13, I never think I will be more than 30. Bila umur saya 13, tidak pernah saya terfikir saya akan berumur 30 tahun. You can't believe you could be that old. Kamu tidak percaya kamu boleh setua itu. But now I'm 48. Tetapi kini umur saya 48 tahun. And my youngest child is more than 13. Dan anak saya yang paling bongsu sudah melebihi 13 tahun. Quickly, I became a father of 4 children. Dengan cepatnya saya telah menjadi bapa kepada 4 orang anak. Quickly, I became a spiritual father of many people. Dan saya telah menjadi bapa rohani kepada banyak-banyak orang lagi. So I realized now that when God was looking at me when I was 13, He was seeing a family that would be a blessing. Dan kini saya tahu bahwa bila Tuhan melihat saya bila umur saya 13, Dia telah melihat keluarga yang akan menjadi berkat kepada sebanyak orang. So that's why when He says, Jess, no compromise, follow me. Jadi bila Dia katakan, Jess, jangan kompromi, ikutilah saya. Because He was looking at one day that I would raise up children that will not compromise and follow Sebab Him. Dia telah melihat satu hari nanti saya akan membesarkan anak yang katakan tiada kompromi. He's not only looking at me being a blessing, He's looking at my family being a blessing Dia to many bukan families. sahaja melihat saya yang menjadi berkat, tetapi juga keluarga saya akan menjadi berkat kepada keluarga yang lain. And I want to tell you, it's true right now. Dan saya mau mengatakan kepada kamu ini benar sekarang. What God said to Abraham, it's true in my life. Apa yang Tuhan telah berfirman kepada Abraham juga benar di dalam hidup saya. I'm looking forward to more. Saya ingin lebih lagi. I'm looking forward to my own grandchildren Saya mau being a melihat, blessing. saya mau melihat cucu saya menjadi berkat kepada orang lain. I don't know how many grandchildren I'll have, Saya tidak tahu berapa orang. but I'm looking for my grandchildren also walking even more no compromise Tetapi saya juga ingin melihat cucu saya untuk berjalan dalam tiada kompromi. and being even a greater blessing. Dan menjadi berkat yang lebih besar lagi. So God says, walk with me, Abraham, Jadi Tuhan mengatakan berjalanlah dengan because saya in Abraham. you there's a great holy nation coming. Kerana dari kamu ada bangsa yang kudus dan besar yang akan datang. Because in you many blessings are coming. Sebab dari kamu banyak berkat yang akan datang. Can you tell the people next to you? Adakah kamu boleh bagi tahu orang di tepi No kamu? compromise. Jangan kompromi. Because in you there will be a great people who are holy before the Lord. Sebab dari kamu ada banyak orang bangsa yang besar yang akan menjadi kudus di hadapan Tuhan. It's a challenge of faith. Ini satu cabaran iman. But God can see that in you. Tetapi Tuhan boleh melihatnya dalam kamu. And so God teaches Abraham to walk no compromise. Follow me. Jadi Tuhan telah mengajar Abraham untuk berjalan tanpa kompromi dengan mengatakan, ikutilah saya. And God had to teach Abraham, no compromise. Dan Tuhan terpaksa mengajar Abraham, tiada kompromi. Just like Tabitha, she's looking at Facebook. Hello, no compromise. Oh, okay. Seperti Tabitha tadi, dia tengah melihat Facebook dan hello, tiada kompromi dan okay. There's a learning process. Ini adalah satu proses pembelajaran. When we follow Him, we will learn how to walk closely in the narrow path. Bila kita mengikutinya, kita akan belajar bagaimana untuk berjalan di jalan yang sempit. And Abraham had to learn that too. Dan Abraham terpaksa belajar itu juga. In Abraham's life, several times he tried his own way. Dalam kehidupan Abraham, berapa kali dia telah mencuba untuk berjalan dengan jalan sendiri. But his way was compromised. Tetapi jalan itu adalah jalan kompromi. God said, no, Itu tidak, jangan. let's not go there. Jangan pergi sana. That's not the way. Itu bukan caranya. Follow me. Ikutilah saya. No compromise. Jangan kompromi. Let's jump down to Genesis 18. Mari kita pergi kepada Kejadian 18.
Kejadian 18. Okay. Genesis 18, I think verse 19. Di ayat yang 19. Hold on. Yeah, that's fine. Go ahead. Ayat yang 19, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan dan supaya Tuhan memenuhi Abraham yang apa yang dijanjikannya kepadanya. And here again it describes, say God chose Abraham so that he will learn no compromise and teach his children no compromise. Dan di sini dia telah nyatakan bahawa Tuhan telah memilih Abraham untuk belajar tiada kompromi dan dia akan mengajar anak-anaknya untuk tidak berkompromi. Because God is not just calling Abraham, God is using Abraham to teach children one generation after another generation. Sebab Tuhan bukan saja memanggil Abraham tetapi dia ingin Abraham untuk mengajar generasi demi generasi. Let's go back to chapter 17. Mari kita balik kepada Kejadian 17. Again, God talks to Abraham about walk before me, no compromise. Dan sekali lagi Tuhan telah mengatakannya, berjalanlah dengan saya, tiada kompromi. Ayat yang 1, Kejadian 17 ayat 1, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Abraham was already 90 years old. Abraham sudah berumur 90 tahun. And God is still reminding him, Dan Tuhan masih mengingatinya. Abraham, Abraham, I am God. saya Allah. Remember I told you before? Ingat apa yang saya cakap I want to dulu. remind you again. Saya mau mengingatkan kamu sekali Walk lagi. with me.